ukuthi isichitho imithi emoshayo. Okay. Ukuthi if ngizokufaka isichitho ngisuke ngimosha yonke into. Okay. Ukuthi ungabi na next. Ukuthi if uthole ama deal noma uthole ama gig umuntu agcina ukukhuluma nawe kodwa angalandeleli. Yabona ukuthi whatever yenzayo ukuthi imoshakala isichitho futhi sometimes kune couple bashadile labantu ba right bese kusuka umuntu onomona afika abachithe ngomuthi. Isithwalo esipowerful. Esisheshe sikunika into oyifunayo. Because if ulala nomuntu sokudrain inhlanhla yaloyo muntu. Yabona and umuntu othwele wanzwalala naleyo ntombazana akaphinda lale nayo yofunenye. Kusho ukuthi ngihamba uyalala uyidraina in amandla uyidraina in inhlanhla. Inhlanhla yakhe ukuthi isebenzele yena. So that is why abanye bagijimisa yona leyo nto. Because babalekela igazi. Angithi ngoba kunithwalo zegazi balekela igazi uthi hayi le ingcono le and manje lento ibuye futhi ibuyelale nabantu basendlini le mithi ni exchanger exchanger nje igazi kunento ephumayo kuwe ingakho nabathakathi noma bazokuthakatha abakuthumela nesilwane sizolala nawe ebusuku suke lo muntu akuthwebula amandla so into abayisebenzisayo kakhulu egijima kakhulu ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi amevo ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafethu siyabingelela welcome like haya ku Gifted Media you know I'm always booming with a boom content igama nguGift Mabunda your favorite one if not yet your favorite, please make sure you click the button and subscribe. And we are on our way to 50k subscribers. So please, guys, don't disappoint this young man so that I'll always making sure I come with a boom content. Niyaz bafethu, boom content, ibuzo like high. So ngiyacela bafethu, the more you subscribe, is the more I make sure ukuthi nginiletela boom content. By the way, bafethu, we have our sponsors, and also I would like to appreciate the support from our sponsors way to the first one kunosisila oyenza amadayari if you want to create a diary or a journal and put your picture please let's make sure you contact her kule post evelayo manje it's affordable guys it's very affordable yes and as well there is a private school for both so ngicela bafethu nayo sithole information for yona if you want to ukuyisa umntana ku private school so please make sure ukuthi uyabathinta kule banner evelayo manje and as well if you want to let me see sekamaningi la ma sponsors la high school icele ukuthi ngimention high school which is Weza High Merit School is a private school based in Pinetown aggregated by the Department of Education to offer grade 8 to grade 9 classes. Registration are open. A guardian needs to visit the school with the latest result and ID or passport to register learners. Contact this number that's showing on the screen. So please, guys, for the direction, Pinetown, lesisikolo senu ngicela nisithinteni lapho. And as well as Gifted Media, we also provide a videograph for your event. It's either church event, funerals, any event that you want us to keep your memories near quality. So please make sure you reach to us to then my number that's showing on the screen. And as well, if you want to be our guest, please engage to the same number so that you will be one of our guests. By the way, Niyaz bafethu, I make sure I'm telling you one kulesi situlo ngoba siyashisa. I make sure I find somebody engizohlala naye so that you guys you will have a boom content. So please let's welcome the big man. Ngiyenza sure enimthandayo enithi makabuye ngiyagcina isithembiso. One thing about me ukuthi isithembiso ngiyasigcina. So bafowethu engisigcinile isithembiso ubaba uNhlapho sinaye futhi namhlanje. Welcome sir. Ninjani kahle? Siyaphila kunjani? Hayi no siyaphila. Yes, today hey amile man. Amile hey amile today. But
before usi-explainele ukuthi yini lo uyifakile today just to great abantu abaqala ukubona abangayibonanga le episode. Ake ngibingelele kakhulu ngibonge nje ne-part 2 esikhulumile last abantu ba-responde kahle ngibonge nabasazobukela nabasubscribe abasubscribe abantu benza into right ikhulu channel sizokwazi nathi ukuthi sivele sibabone sixoxe izinto abangazazi ngithi ngiyababingelela abalandeli nabamameli bakho ukuthi ngathi channel ingakhula ngiyabonga Khehla nawe nje ngathi inkosi ingakubusisa kusihlelo uhleli kuso iza ikhuphule ngoba sinsikhathi ama-talent nesiphiwo omunye umuntu akaza ngithi ubona into besiyayenzeke ngathi lokho nako uNkulunkulu akubusise ngako ngathi kungakhula kuphinda-phindeke ngiyabonga Khehla. Siyabonga namhlanje ukuthi at least yonke into oyibizayo ibiza egameni likaNkulunkulu. Awubizanga ugogo nomkhulu. Namhlanje ngiyezwa sihamba ngamandla kaNkulunkulu today. Sesithunyweni namhlanje sibiza izulu lisabela. Okay. Sibiza izulu sesithunyweni njengoba ubona ngibathile angithi lapha ekwephi wona Khehla lami iyahluka kunomuntu ombathwa imimoya yokuthandaza. Okay. Inguthi imoya yokuthandaza kube khona umuntu ombathwa imoya yamathongo kuyimoya yedlozi. So mina ngibethe kabili. Okay. Manje ngoba nginje ngibethwe yithunywa okuyizo ezaqala zafika empilweni yami engathi mengikhuleka yakhuluma lento kwaqhaqheka izinto ngambuleleka ngokwemfihlakalo ngokwesithunywa. Isithunywa ke Khehla abantu abaningi baye basibeke ngenye indlela. Isithunywa baye bathi umoya kaNkulunkulu umoya wani mina ngendlela engazi ngayo umoya umuntu wakini ongasekho wahamba athandaza wahamba akuyo le jeni yokuthandaza yokusiza abantu ngomthandazo mesevuka usevukela phe kwakho inguthi manje usuthatha lo msebenzi ayewenza yena bese ke sokuvuka ikhehla ke lizovuka nalo lithi no nami ngikhona nginesikhwama sami la ekhaya kulapho ke sokungena khona idlozi. Yes umoya nje wokuthandaza njengoba ngilifakile ijazi nebhidane le into ushuthi ngathi impilo yami. Impilo yami nje ngiyiphilayo then every day uthi mengivuka kumele ngithandaze ngenzeni nokusiza abantu futhi nokusiza abantu ngomthandazo izinto njengaleyo. No, siyabonga baba uNhlapho. I'm ready to learn today and ngiyabona ukuthi nababukeli bethu bathatha ama remote they are making sure ukuthi bafuna ukumuza baba uNhlapho usiphatheleni namhlanje. But I think there's something I mentioned ekuqaleni which I would like also to comment kuyo endabeni yama talent ukuthi abantu they need to give attention kuma talent wabo and also kuma gift wabo because mostly into enginoticile kunabantu ba slavery emsebenzini kanti impumelelo yabo ifihlekele lapha kuma talent wabo noma kuma gift wabo. I have noticed ukuthi most of people who are rich are people who recognize their talents and their gifts. So I think that it's a good encouragement especially kuthina abantu abasha. But baba uNhlapho kubaleke ngani sicale kule athayo oyifakile kubaleke ngani ukuthi as much unesithunywa ufake ijazi thizeni noma impahla thizeni and futhi I'm interested angazi ngiyibiza right uma ngithi intambo leyo oyifakile la sikhule siyibone ezayoni kodwa hayi akucaci ukuthi eyani le ntambo le. La Khehla ijazi angithi uma ukhula uyayekhule ungazi ukuthi umbethwa abantu abadala. So uma uhlambuluka angithi bese ke sebavela ngeimpahla zabo ukuthi kumele ubambathele because if ungabambatheli kuba bangqono abakhona ukuza. So uma ngibathe iattire yabo ngigqokisa bona abantu abadala phe wabangibethe emzimbeni angithi ukuthi thingithi amhlambe kungena umuntu uyagula kumele ngimthandazele kune-attire kumele ngithathe ngigqoke ezongipha amandla ezosondeza lo muntu ongiphela isiphiwo ukuthi asondela ngipha amandla njengoba ikanje la okumhlophe khona isalukwazi
esafika qala ngokukhanya angithi esafika ngokukhanya ukuthi angithi njengoba siphiwe impilo yayihambe iba distracted uhlangahlangana empilweni bese ke mayifika lengilozi ifika ngokumhlophe ukuthi izokukhanyisela manje indlela so kumele imbathele into ezimhlophe and then ngapha lo ogreen ithunya zemvelo mesikhuluma ngithunya zemvelo sikhuluma ngithunya zikaMdali ngithunywa zikaMdali zokuthi uconnecta nemvelo ikakhulu nje umuntu ogqoka ugreen umuntu othanda ihlane yabona uyehlane like ithunya ikhulekela endlini ukudla endlini imali amabhizinisi umuntu omufake nje ugreen kakhulu ubukhosi bemvelo and then intambo leyo namkhulu ibhidane okay intambo ibhidane njengoba ibhidane inembala eminingi la iqala la phekwisimo semimoya imoya esembethe kunemimoya emibi ngithi kunemoya yobumnyama kunemoya yokukhanya so uma uphuthe ibhidane isuke kulekelela ukuthi uma ukhuleka uvimbe imimoya emibi ukuthi ingezene nokuhlanganisa isimo semimoya semzimbeni wakho njengoba iyamakhalakhala imimoya ehlukene but imehlangane kanje yakwazi ukuthi ihlangane ihlale kahle phezu komzimba wakho ukuthi nento zakho uma uzenza thinta mhlambe ufuna umsebenzi uthole umsebenzi bangakuthembisa ungawutholi ngokuthi manje kunale moya emibi and yasiza futhi mangabe ngizokhulekela umuntu onezilwane bengikhulekela umuntu onezilwane ukhumbula ukuthi sikhuluma ngama spirit angithi into engaphili kodwa iphila ngokomoya so kumele kube neweapon isikhali enyosiphatha ukuthi mengikhuleka mina ngiqalekisa engipha amandla ukuthi ngikwazi ukuyinqoba le moya so le ntambo le ibalekile nawo muthola umuntu okhulekayo angeke umthola nganayo le ntambo angeke umthola nganayo abanye bayifaka ngaphakathi efikeni ihlala efikeni balekile futhi iyavika nemimoya nama spiritual la wafika ebusuku uthola ukuthi molala kunomuntu ozofika zenza umfazi kuyimoya emibi but moyifakile iyakhona ukuthi ivike yonke leyo nto and noma uyifakile futhi uyangena emandleni ukuthi ukhona ukuthi umbuleleke ngokungamdali noma ngokwemfihlakalo ubone ngokwemfihlakalo eyamandla lentambo but akusintambo ngathi ungayithatha uvela uyithunge uyenze inesiko lakhona ethathelwe emanzini uya emanzini uyihlambulula uyipha amandla emanzini ukuthi mayibuya kuyingabuyi kusinde kodwa ibuye bese yasebenza yes hey baba uNhlapo mina ngibona ugcokile nje ufanelekile kanti uhamba nezithunywa la ngihamba nezithunywa khehla amajazi njengoba siwambatha kanje ahlukene khona umunye uzofaka ured omunye onjani kuya ngesidalwa sakhe ukuthi sifika kanjani so uma ngimbathe kanje ngiyazi ukuthi noma ngihamba thingithi njengoba ngimbathe kanje noma ngihamba mhlambe phambili kuzoba neaccident kunomuntu ozokhuluma kimi noma kunento ezoyenzakala ukuthi phambili kuzobe kwisokho singbathile angiqimbanga ngibathile nje ngibethe zona izithunywa okumele ikhulume noma kunini sure then ngikuzokhuluma ngezithunywa before kunento imentionile ecaleni wathi isithunywa esakini somuntu othandazayo so kusho ukuthi ube ngekho kulineage yakithi othandazayo kusho isithunywa ubinaso lento inje wena khehla siyabantu siphila kunabantu abanesiphiwo kunabantu abanganaso isiphiwo so if ekhaya kini thingithi if ekhaya kini lento ifana ihamba ngani ngegazi if ekhaya kini bokungesangoma uzohambe kuvuke lento yobungoma la ekhaya ngoba usiko la ekhaya into ekhona umuntu omdala wala ekhaya so njengasekhaya njengakaNhlapo umuntu wayekhuleka ugogo kimi salukwazi kodwa esihamba nokhokho okuba umama kababa uyabona nakhona bengingamazi uyabona sikhule nje estradini thina siphila bengingamazi uthe mekafika kimi emaphupheni bengimdame ngimdescribe kubaba ubaba ehli inyembezi ngithi yini adayo ukhuluma ngomama mvele bekahamba ngalendlela so uye manje sekabuya ngalomsebenzi uthi no nawo umsebenzi engokupha wona mengizokhuluma ngetalent omkhulu nangesiphiwo uyabona uqhelile siphiweni sakho noma uqhelile kutalent lakho impilo yakho angeke izilunga izohlangana up until uzoyithole ukuthi kahle wena la emhlabeni uzelini njengoba ubona abantu abaningi bahlupheka njengoba busho ukuthi abantu bayasafari emsebenzini khona umuntu onesiphiwo phiko izandla ngokwedlozi lakubo uyabona ukuthi wena kumele uyisebenza akumelanga usebenze kunabantu okumele ongabaphatha kunabantu ongeke uzobaphatha ngokwesiphiwo uyabona khona umuntu ongafika aqhaqhele engine angazanga esikolweni isiphiwo
isiphiwo lesayiqaqa ihlanganisa isiphiwo okumele aphile ngaso so mokufika belungu nabazali basikhule saya esikolweni sofundela ukuthi kumele soba igqila siyosebenza singakwazi ukuyisebenza ingakho namhlanje ubona impilo zethu zingahlangani but ngiyabonga namhlanje igenge yamanje ama2K ayakwazi ukuyisukumela impilo yawo ayakwazi ukuyisukumela italente labo thina sagqilaza nje uthamba esikolweni uyofundela ukuyosebenza noma isiphiwo naso boshaywa ukuthi hayi angeke uyenze lento wena kumele uyosebenza uyabona ingakho uthola ukuthi manje isikhathini esiningi abantu bayakhula izinto abanazo yabona abashiya inhlupheko khosi udedile kutalente lakhe kufana nesiphiwo isiphiwo omuzalwa into ozalwa nayo akusinto oyithola la emhlabeni into ozalwa nayo khosi uma kini ni5 wena oyi1 uzohluka noma uzobona nabakini bazobona ukuthi man lo mntwana uhlukile kunabanye abantwana yabona uhlala isolated uhlala unenkinga uhlala ugula uhlala wenzani ukuthi kunalento lo mntwana emembethe so abanye abantu bayiphikisa yabona bayiphikise bathi lento ayikho ini la ekhaya thina idlozi silisebenza umsama wokho impepha sishisa umntwana agcine sekathi misekakhula agcine sekabhema ama drugs aphume sekabaleka endlini uhlala ezitradini ukhishwa yilento yabona lento because iyamudla la egazini kunalento noma hlela usho ukuthi man kunento eshodayo empilweni yami yabona noma ngafuna umsebenzi angeke awuthole up until kuze qhaqheke lento le ayizele la emhlabeni because ijeni yakhe and njengoba azalwa unabantu okumele abasize kunabantu abaqokiwe ukuthi bathi mebafika esandleni sakhe baphile so manje mangaba yenzeki lento le impilo yakhe izohlangana angeke azaluke empilweni into zakhe zizophela zonke engaka uzothola umunye umuntu uthola ukuthi azokutshela ukuthi bengishadile kunayo yonke into but kuphele yonke into yabona athi mesekahamba discover ukuthi no man nayo inkinga athi mekayilungisa into zakhe ilunga Baba uNhlapo yini isithunywa and what is the difference between because kune confusion ukuthi isithunywa nedlozi ngathi into eyodwa umuntu ayikhethela ukuthi ufuna uhamba le ndlela le noma ufuna uhamba le ndlela yini umehluko phakathi kwesithunywa nedlozi before yini isithunywa ake ngibeke kanje mkhulu isithunywa nedlozi into eyi1 okay mangithi into eyi1 isithunywa nedlozi kusaseyinto eyi1 so kudependa isiphiwo sakho ukuthi silele kuphi if isiphiwo sakho siza ngokuthandaza and then uzohamba uhlambulule lo muntu owakini noma kuukhokho noma kumkhulu uzovuka kuwe avuke ngento bekayenza thola ukuthi omunye ekhaya kubo bokunobungoma nobunyanga iyothi mekavuka lekhehla lakhe lovuka ngezikhwama agcine sekahamba ayothwasa but into eyi1 so kudependa ukuthi lo muntu okwembethe wena ngoba into ebalekile ukuthi lengilo ozohamba nayo ikhomba kuyiphi direction and ungeke futhi uziphikise if umuntu wakini uza ngokuthandaza then uzothandaza if uza ngobudlozi ukuthi uzothwasa uzohamba uyothwasa but into eyi1 singayihlukanisa sikhulume siyenzeni but yona into eyi1 ngoba umuntu okhuluma kuwe umuntu ozokuvezela indaba umuntu ozokubonisa izinto umuntu wakini ongasekho uyo umuntu ozoxoxa kuwe uyo umuntu ozokutshela ukuthi hayi man thatha lo mntwana umenzi 1 no 2 no 3 inkinga yalomuntu ile nale kusuke kuwumuntu wakini sure hey if bengisesontweni bengizothi fallen angels kunama angels okuthiwa ama fallen angels esontweni kunaleyo language leyo so kwenza ukuthi nezithunywa kube nezithunywa ezingekho right noma izithunywa ezirong la wena mkhulu ake sihlukanise uNkulunkulu udala izinto ezithu emhlabeni udala ukhanya udala ubumnyama wakudala ukuhleka nokujabula nokukhala yabona so yonke into la emhlabeni ihamba nga2 so kunomoya obumnyama kunomoya okhanya so njengoba kunomoya obumnyama kunomoya okhanya ukhona umoya ohlambulukile owedlozi osebenza ngokuhlambuluka ngokwethunywa ngokuhlambuluka and then bese kuba khona umoya womnyama yila osokhandwa khona ukuvusa khona izinto la sebaqala abolanda imkhovu abolanda omantindane bawolendana sebenza izinto ezirong sokumoya womnyama lo but izinto ezithule ezingafani so if usebenza ngokuhlambuluka uzoyenza ngokuhlambuluka and then angithi ngibeke kanje mkhulu kunalento le uthola ukuthi umuntu uyabona ukuthi hayi man nangu uNhlapo uyathandaza into zakhe ziyahamba nami ngiyayifuna lento akanayo yabona uyayihalela akanayo yabona kodwa uyayifisa lento akayiphiwanga so uzohamba enyangeni inyanga ifika imvusela izipoko
iyifake kuye emzimbeni so that naye azokwazi ukuthi abone indaba zabantu Agcoke njengawo. agcoke njengama ukuhlala afake yonke into but abahamba ngomoya wobumnyama so inkinga ukuthi abantu ababheka ngelihlo lasemhlabeni angeke bakubona bazobona umuntu onesiphiwo yayibona lento ihamba izishaya izifike kuphi naseyinkonzweni enkonzweni njengoba ngithi izinto ziyi2 yabona khona ubumnyama khona ukukhanya ukhona umuntu ophiwe ngokuthi ahola ibandla yabona ukuthi ahola ibandla avule iBhayibheli angithi ashumayela abantu ngokwezwi axoxa izwi libaguqula abantu ngezwi okuyisiphiwo sakhe leso abantu bamlandela angazange enza lutho but ngokuthi ame lapha phambili ashumayela izwi yabona abantu bayizwe ube khona abantu abaphilayo ngoba izwi mangabe uliphiwe liyaphilisa yayibona so bese kuba khona omunye othi no ngiyalithanda nami ibandla sengibonile ukuthi imali iningi lapha yayibona ukuthi iningi lapha imali abazalwane bayanikela ngoba manje sogijima imali then sekayahamba yena uyakuphi kule ndlela zakhe zobomnyama uyahamba uyokhandelwa lento ukuthi ame lapha kube nezinto manje azoyizenza ama spirit azowafaka emzimbeni ukuthi adonsa abazalwane ukuthi bangene but abahamba ngani ngomoya wobumnyama kodwa ngoba ubone lo muntu okhanyayo wayifuna lento anganayo uthola ukuthi omunye unayo lento okuyisiphiwo and then meka uyabheka ngoba isiphiwo sakaNkuluNkulu angeke ibandla livele ligcwale libe liningi igcwale ithende kuza abantu abafew athi meka uyabheka ukuthi hayi mana abazalwane abanikeli awuthi ngihambe ngekubani bani ongilandela ama spirit so that kuzodonseka abazalwane bangene lapho sekaphumile manje ekhanyeni sekangene bomnyameni yes Usakuthinta kanjalo vele uhlale phezukwayo isithwalo sabafundisi last you summarized azangithola isikhathi esi-enough ukuthi how it works sebenza kanjani isithwalo sabafundisi lento omkhulu inje njengoba ngishilo ukuthi kunomoya wobumnyama kunomoya wokukhanya la kuneluminite okay ne 666 ne and then bese kuba isithwalo sabantu abamnyama ne isithwalo sabantu abamnyama ile yokuvusa imkhovu ukuvusa ilwane izipoko ne so nomelaphi inyanga iyakwazi ukukhanda angithi manje kunama ring afakwayo thola ukuthi omunye umuntu akafuni icatshwa akafuni ukwenzani yabona kunenduka abanomnika yona noma iwash but iring but anything nje beside iring ngoba iwash noma iwash sometimes ahlala phethe stick yabona sometimes aphathe isaldo yabona inomthetho lento ukuthi mongena indawo esaldo inomthetho lento angithi ama spirit ama spirit engaka uzobona abanye abafundisi ozofika esontweni athinta abazalwane ngesalduku ba ama spirit lawo akhandiwe bacela abafundisi la ekhaya phela sisala sibheke bona phakathi ukuthi ama spirit lawo akhandiwe ukuthi azokwazi ukuthi adophe kulabantu ushaya abantu but kunento kunosika ligcinayo endlini kunezinto ayigcinayo endlini before esontweni oqala akhulume nale moya yakhe mekafika lapha nesekayenza ama magic so that ukuthi abazalwane bakwazi ukuthi bangene banikele enkonzweni so bese kuba neluminite neluminite na ine ring namabhande sometimes kunebhande but amabhande sebayawafula because babonile ukuthi abantu bayawabona banamabhande bayajoina lapha kusatanism ukuthi ngoba umojoinile lapha uba rich manje bayakwazi ukurecruit uba rich manje banayo yonke into la kumele into kumele nibheke ukuthi kunomfundisi thingithi kunomfundisi amhlawumbe ongavela amacala ukuthi ulala nabantwana enkonzweni ulala nabafana enkonzweni avulela icase but angaboshwa yabona angaboshwa uvulela icase and abazalwane laba orangaboshiswa abazalwane bamprotect bangayiboni into errong ama spirit alomuntu yiwamdefendayo yabona noma ngayenzani noma ngayenzani lo muntu ayikho into enzoyenza because unezinto akhuleka kuzo unonkulunkulu bakhe yabona akhuleka kubo so izinto enjengalezo nale eyethu ke le yabantu abamnyama but angithwalisi bakhona abayayo kubo labo bantu ufika yenzela iwash noma iring ukuthi leyo ring le imanipulate abantwana abalapha enkonzweni imqondo that is why uzobona umunye umuntu mekafika esontweni anikele nangemoto anikele nangempeshini yakhe anikele nengane akekho soba udrug weyini ile mimoya elapha yalumfundisi lo lapha le ayisebenzisayo yisebenza kanjalo so baningi esibabona and then enye into kunabantwana abaphiwe
angithi nje wasiphiwe umuntu uyakwazi umfundisi ukubona nenyanga yakhe noma nobani ukuthi no lapha esontweni kuno 1 no 2 abantwana abayi3 or abayi4 abanesiphiwo bese kithi inyanga yakhe nosondeza labo bantu etafuleni yabona ukuthi mhlamba abanike umsebenzi la abazojabula ukuthi abanye bayathandaza bathandazela abantu abanye bala etafuleni usebenza ngani ngeziphiwo zabo ukuthi inkonzo igcwale la ngeziphiwo zabo but bona ababenefit next umuntu obenefitayo umfundisi kosuyazi ukuthi njengoba yenza wenzani and kokunye futhi into kumele nibheke kunabafundisi thola ukuthi umfundisi kuyimi ngicine sengilala nabafana yabona loyo muntu usuka agcina ini usiko la lento yakhe yabona usiko lawo liyona uzolala nabantu la inkonzweni amantombazane la inkonzweni alale nabafana la inkonzweni not ukuthi uye lento yenza ilento lemdimayindayo ukuthi manje sifuna 1 no 2 omunye azagcina manje sekafuna nasefamilini thiwe nelo muntu manje sekadle kule familini sikalala nabantu efamilini not ukuthi usoba yilento ngoba yiyo efuna into enenhlanhla mangabe uyithathile mangabe ekhakeni kunomuntu onenhlanhla amhlamba akaza or unesiphiwo lento izomthumela ethi nanga umuntu ambolala naloyo amdlengula yenze leyo nto udrain amandla kuwe so that uthi nabe namandla yes I think i-sensitive indaba yokulala because ngathi zonke izithwalo nje ziba related endabeni yokulala why zonke izithwalo most of them kufanele zibe sexual transmitted like into enginotisile zonke izithwalo most wazo especially zabafundisi kunezinye esingakazithinta sazosithinta ngeke zisinde namhlanje izithwalo zamathaveni lamathaveni akekho normal lawo the way egcwala ngakhona yini efakwayo lapha la wena mkhulu mesikhuluma ngokulala isithwalo esipowerful esisheshe sikunika into oyifunayo because if ulala nomuntu sokudrain inhlanhla loyo muntu yabona and umuntu othwele wanzwalala naleyo ntombazana akaphinda lale nayo yofunenye kusho ukuthi yena hamba uyalala uyidraina in amandla uyidraina in inhlanhla yakhe ukuthi isebenzele yena so that is why abanye bagijimisa yona leyo nto because babalekela ini igazi angithi ngoba kunithwalo zegazi balekela igazi uthi hayi le ingcono le and manje lento ibuye futhi ibuyelale nabantu basendlini le mithi ni exchanger exchange nje igazi kunento ephumayo kuwe ingakho nabathakathi noma bazokuthakatha abakuthumela nesilwane sizolala nawe ebusuku suke loyo muntu akuthwebula ini amandla so into abayisebenzisayo kakhulu egijima kakhulu ngoba le eyokuthwala ngithi mhlambe ekhaya kini mozalwa bakuphile ukuthi uzothi ufika maybe age 40 or 45 uzobunazo zonke izinto oyifunayo but wena ukho aware uyayiphilela mina ngokuvulelwa ngale ngisheshe ngibona ukuthi hayi man lo muntu unenhlanhla lento izongithumela kuwe ukuthi yonke la success bomele ize kuwe ize kimi ngokuthi ngilale nawe yabona because exchange ini igazi so abantu kumele babe aware bangavele balale noma kanjani because abanye abantu uyabalimaza thothi omunye umuntu sekagcina sekasestradini omunye ugcina sekasetshwaleni akasazi kumele enzeni inhlanhla yakhe iphele yonke but angazi yes kwenzeka ukuthi naceda ukulala nawe izinto zakho zihambe kahle angeke umuntu othwela angeke ngoba angithi yona khehla lento inje if uyilandile into bayibeka endlini angithi kunezinto abayilanda abayibeka endlini into ezokhuluma nawe so kuba yiyo efika ethi okay na 50,000 ne le 50,000 phuma uyoyidla yonke uyispend angithi and more uyispend aphi kumantombazana angithi and then mawufika lapha kumantombazana moyispend angithi uyathenga ayipheli imali lo muntu nina nizoloku nithi namuhla ayipheli angathenga utshwala noma utshwala bemalini yena lento le ibhekene umuntu onenhlanhla if ayeza amantombazana izochoose one or abayi2 and then bazochange indawo akume bachange indawo athi asambeni siye kwami la sokuyavala ziyakufika uphigijela imoto mekafika endlini angithi athi hayi mina ngisase busy ngisayenza futhi most yabo banama double story athi hayi manje ngisala phezulu nyabuwe ake niphuze nilale nizolala nje lapha esofeni mina ngisasebhizi umuntu alala lento iyaphuma ngoba yiye emkhombila ngithi nangu umuntu angithi yiye emkhombila izophuma ilale naphathi ngokwesimo kuzoba ngazathi lo yamuntu kanti akusilo yamuntu because izoyiletha ini yonke imali phe kwakho and then phe kwama-travel khona i-travel ozothi moyibheka ubone ukuthi hayi man angeke ngispend 100k la isitoko sakhona sincane but uzophuma uspendile le 100k yabona because nabantu bamathavela ukuthi nabo bafuna imali banezinto zabo ezoku-attract ukuthi nale mali esendlini kumele uyikhiphe uyilethela nani lento ikudoma umqondo
uyabona uyikhiphe ukuthi uyilethe la ugcina uspendile 100k nawe ungazi ukuthi kanjani yini ama spirit manje kusebenza ama spirit kusebenza yini imali yabona imali but umuntu othanda izinto uzoyithola usenkingeni yabona ngoba uzolandela izinto kusasa ezogcina bese seziba inkinga ngoba enye into futhi nalento yokupha abantu imali yangithi khona abantu abathwele ukuthi meka kuphi imali mobonga inhlanhla yakhe iyahamba yabona abantu abahambe balahlela imali benzana yafike nje indoda ngenzelwa no2 abonge nayi 1000 awujabule nayi 200 nakakuphi ngoba kuphi uyathwebula inhlanhla yakho uyazi nale mali izobuya times 2 so kulomhlaba kurafu mfethu kurafu nakhulu nasemankonzweni noma silale sibalekele enkonzweni inkonzo zineyimiso manje yabona abantu sebayicabangela bona nemndeni yabo and manje into ebhlungu ukuthi umuntu mekasonta kulelo sonto iprogress empilweni yakhe ayikho yabona uzoloka aba nethemba ukuthi hayi into zami zizolunga azilungi but ezakamfundisi nabantwana bakhe ziyaphumelela but ezabazalwane aziyindawo lokuthi zizolunga yini badrakwe lama spirit yiwo lama spirit alokade ayilethana imali omunye aphuma endlini uhluleka ukulungisa umnyango endlini akawulungisa umnyango but yakwazi ukukhipha imali ayo pressure lapha esontweni izinto zasendlini ebhekene naye akasakhona ukuzenza kuringa umfundisi la ekhanda wazi ibirthday kamfundisi wazi yonke into kamfundisi wazi ukuthi umfundisi kumele anikeze imali nje wazi ukuthi but abazali bakhe akabanakanga kufanele athole anointing baba uNhlaba no but khona into extra yabona angeke uzokhiphe umfundisi noma wenzele umfundisi izinto ezinhle hluleka abazali bakho la khetha ilokhuza inhlanhla inhlanhla nesibusiso isibusiso siqala kini asikho isibusiso sithole esontweni isibusiso sithola kubazali ingakho neBhayibheli ethi hlonipha abazali bakho ukuze insuku zakho zande ezweni angithi kusho ukuthi uNkulunkulu ubeka isibusiso kuphi kubazali so mowenza kahle kubazali isibusiso sakho sayenzeka yebo angalunga esontweni your pleasure lokho pleasure kodwa qala kubazali yenzela abazali okuhle abazali bajabule ngawe so that uthi nala uyakhona uzobusiseka so if umzali wakhe akhala endlini noma ungasonta 24/7 ibusisa ngeke ifike because wena udragwele yami imoya abazali so bakhohliwe ukhishimiselwe yamuntu esikhathi mase sesihamba khona abantu omunye umama bekafikile kimi uDroy uresignile emsebenzini resigniswa umfundisi wathatha ipension yakhe beka olokhuzo sister wathatha ipension yakhe yonke wayifaka esontweni wenzani mfundisi wayifaka esontweni yonke manje sekalethwa yini abantwana uthi nangu mama usixakile manje la ekhaya kunje asazi kwenzakalani mangimbheka mina ngithi no mama kunesonto na usonta kule so athi ngithi lapha nabo kuneyipirithi yizo lezi ezenze kanje but most unfortunately imali yakhe angeke asayithole because umphile yabona but manje nabo abantwana babantu bayahlupheka imali ayikho yabona kuvalekile ama spirit manje asebenzayo kakhulu baba uNhlapho it's very important topic leyo ithintayo especially manje siya kuma pastor appreciation ama Thanksgiving whereby we saying ukuthi siyobonga abafundisi I'm not saying ningizwe kahle babukela I'm not saying it is wrong to appreciate umfundisi wakho but kunento ebalekile we like it or not it's biblical ukuthi ilo isibusiso sicala endlini leyo into ebalekile leyo sometimes we like ukuthi siyobonakala phakathi kwabantu endlini kusala indlala because we want to please we want always to have a good side nasifika emehlweni kamfundisi noma wabazalwane but kune blessing ebalekile sishiye endlini whereby noma ngathiwa umzali uyaphuza noma ngathiwa umzali uyabhema uyadakwa but iblessing ayisuki kuye ukuthi you need to do right kuye ukuze uthole iblessing noma wena ungaphuza ungayenzi zonke lezi zinto lezi it's a very powerful point wethintayo ukuthi hey yonke it's about umfundisi isibusiso omkhulu siqala ekhaya if wenze kahle ekhaya nala khona uyabusiseka ingakho nomzali wakho once waphuma ekhaya inhliziyo yakhe ingekho right phambili uthola amabhadi because uNkulunkulu wakho oqala emhlabeni wakulethe emhlabeni so uyo umuntu okumele ajabule pheke impilo yakho so abantu sebafuna impilo esheshayo ngokuthi nokubonakala
yayibona lento nokubonakala cause nalabantu abathwele angazi mina bathwalelana cause bathwalela ukuthenga amabhodlela adurayo bagqoka impahla edurayo and most alabo bantu abalungise emakubo mongaya kubo umuntu ogibela ama-ref bani imoto zama-million uthi ake sihambeke manje siyakini uyothola kubo uthola ihlazo yabona bathwalelani okubukwa yayibona abantu ukubukwa nje abantu ukubhekwa abantu ukuthi ubani unemali but end of the day mayiphela lento ishiya ikhesi endlini yabona ngoba naye ayikho into engapheli emhlabeni mayiphela leyo nto ishiya ikhesi endlini ishiya abantu abagula ngomqondo ishiya manje idalwa cause kunemimoya manje engabhilongi la ekhaya wena uyilandile wayenza yabhilonga la ekhaya yabona so ilokhuza i-666 yona mkhulu ake ngiqale la kunalento le esingayi-understand sabantu okay umuntu unokulwa nabantu abathwele ne bathi abantu abathwele but abasebenzela abantu abathwele nangekho aware cause isithwalo thina sisibheka kuba kuyithi kuphela kanti nabelungu yabona nabelungu yadlala yes banamasiko abo nabo wagcinawo banama-ritual abawayenzayo but okuyimfihlo yabo you understand nabo kunezinto abazenzayo but thina sibheke ikakhulu nabo bagcwele nakhona la ku-Illuminati bona bagcweleke bona-ke ku-Illuminati nama-artist amaningi leyo nto beyifihliwe but siyavela nama-artist because mojoyine ku-Illuminati izinto zakho zishesha manje uthola yonke into manje but in return nawe kumele usele isoli yakho you understand because i-exchange le yayibona i-exchange nayo umfundisi mekalaphaya wayoyilanda lento le kuba ne-contract ayisayinayo because uyajoyina lapha isonto lakhona likhona li-official yabona uyajoyina abakhona abasontayo kuyo uyajoyina but manje laphana give and give you understand it's either uthengisa umuntu wakini noma usela isoli yakho noma wenzani but kunento kumele uyithengise lapha so that uzothola lelo khuza lento oyifunayo le wealth oyifunayo so nala kulezithwalo lezo ezikhona kunento kumele uyenze kumele uyithengise either uthengisa igazi lakho noma usela wena isoli that izowathola abanye abantu bashintshe ubulili mekashintshe ubulili thola ukuthi bokuyimi ngiphila ngumfana but sengihambile ngashintsha ubulili kusuke sokhona into engithathile manje eseyidimanda manje ubulili bami into enjengaleyo sure Bamunklapo, lastly, we had a very great engagement when it's coming with Twalo Sama 2K. People, they were so interested kakhulu mawuthi indabeni ukuthi hey kuyatwala ngama 2K. Yeah, kuyatwala ngama 2K and they were so interested to hear more because ngathi ithwalo kulamalanga ilazi gijima khona la. Manje khehla ku-rough manje ku-rough akusekho lula akusafani nacala ukuthi uzothola umuntu akuphe nje imali noma uzothola umuntu athi man ngoba kini impilo ayikho right mina ngizokwenzela yabona abantu manje sebayenza ngama-reason abo so kule ithwalo zama-2K kakhulu ukuthi ama-2K athanda izinto abantu awuzobahlala bathole emjayiveni so kuze ilento isebenza ngabo kakhulu ngoba thina phela sesikhulile ngoqala kuba u9 sofuna ukulala i2K yona isafuna ukujayiva yayibona le nto isafuna ukuhamba ithanda izinto and yibo futhi abantu abaphiwe kakhulu umnotho yibo futhi abantu aba-intelligent because uma ubheka le nto namkhulu ihamba izifike napheke kwama-drugs idakamizo uma ubheka abantu abalimelayo ama-2K kakhulu ngama-drugs nazi ithwala zilimaza ini ama-2K kakhulu ngani ngale zinto lezi abazenza ukuthi bathathe inhlanhla so mebayenza lento uyazi ukuthi noma mekafika noma hamba ngemoto aphetheni i2K lizoza vele ezomjabulela but yena ufuna inhlanhla yakhe yabona so ingathi bangakhula bakwazi ukuthi babe nesimilo bangagijimi kakhulu bangalandeli imoto kakhulu because manje usathana uphe kwabo usathana abagoba uphe kwabo kakhulu sure inzima indaba yama-2K inzima mkhulu bayalimala labantu kakhulu uthola ukuthi kwesinye isikhathi ngoba uma ubheka emakhaya abazali abasekho uthola ukuthi lo muntu la ekhaya uwumshana obusisekile ukuthi lo muntu uzovusa leli khaya nobusisekile ngamandla ukuthi uzovusa leli khaya uthola ukuthi yena akekho aware lo muntu uzobona ukuthi no lo muntu unamandla bese ke sekafuna ukumthatha bese kamthathile walala naye athatha lenhlanhla ke lakhala kubo seliyofa angeke lisavuka
yayibona so ithwala ezikhandwayo nawo amaluminati akhona yabona abagijimisa abantwana abancane ingakho uzothola nabafundisa business nabantwana abancane nabantwana abancane because ngizothini ba weak minded balula bathanda izinto yabona so kulula ukungena kubo so umuntu osekamechote sekamdala uzoba nama question ukuthi hayi man angeke usuke wena le uvela uzongipha imali ufunani yabona so umntwana omncane usajabuliswa imali ujabuliswa yini usasi hyper yabona akakangeneleli kahle kuphi la emhlabeni engako bagijimisa yebona sure baba uNklapo sise indabeni yeyithwalo I think ukuthi it's a very sensitive topic indabeni yokuthwala maybe to help ama 2K before yini i-disadvantage yomuntu othwele owaba affected ngokuthwala let's say endlini bane 2K but they are not aware ukuthi maybe bangacala kumbuza ukuthi awukazi kulale umuntu thizeni umbona kanjani umuntu affected ngesithwalo thizeni umuntu onjalo namkhulu uma asekhaya thingqale ngeLuminati because iLuminati iyafana neSatanism okay into eyone inkinga ukuthi iSatanism idila ngegazi idila ngama accident idila ngobuthakathi but kusase into eyiwani umuntu onokumbathwa ilemi imoya neyikakhulu eSatanism uyayabona izinto ezingabona uphupha kabi ubona izilwane uyagula emzimbeni akekho right uhlala lele uhlala khathele uhlala enzani because iyafika lemimoya ebusuku ifika imvuse yomsebenzisa sometimes aphupha ahamba emathuneni sometimes thothi yena uthi uyaphupha ukuphi kanti usuka lapho yabona so uyagula khona abanye abanokufika lapha yana endlini ekunokubathandazela yabona uyagula ubona izinto ushuthi umqondo wakhe uyahamba yabona but into engayisho ukuthi if uyothandazela umuntu onjalo kumele wazi ukuthi uphiwe because you understand ukuthi imoya yomkhathi lesikhuluma ngayo mokuyimoya yomkhathi baneBhayibheli labo labantu banenkonzo yabo the minute umthandazela lo muntu nawe uyathandaza yabona banama tongues you understand the minute uthandaza naye lo muntu uyathandaza awabo banama tongues abo mothandaza ujula abashaya ama tongues abo ukuthi akwazi ukuthi akoverpower anikele wona laziyo baba uNklapo itongues la khona example tongues la labantu angizazi ngifuna ukuyibiza but zikhona baneBhayibheli labantu uma uthandaza nawe uyathandaza but umuntu wakhona if umthandazela uma umbheke emehlweni amehla akhe ayashintsha kusho ukuthi kuhamba lo moya lo oxoshayo kubuye yena abuye lo moya because usuke kunama spirit ambusayo emzimbeni wakhe so ungathi momthandazele ngapheli 4 hours 5 hours nimthandazela loyo muntu alwa sometimes izisho lento ukuthi hayi umzimba wami lo yabona and ukuphuma kwayo lento ingaphuma nomphefumulo wakhe noma ingaphuma nomuntu wasekhaya ukuthi makaqeda nithi nami lapha sekaphilile nezikhola ukuthi umntana ushonile because yini imoya yegazi yabona so abantu bakhona baya recruiter kakhulu ebusuku mebalele that is why abantu kumele bakwazi bacaphele amaphupho abo bangathathi ukuthi iphupho nje yayibona baya recruitwa ebusuku nasezikolweni ngobona abantwana ezikolweni bavuka amafufunyana bawa kuhambe kuyothandazwa kusuke kuyiyo le moya yeSatanism kusuke kuyiyo le moya yeSatanism because imoya leSatanism angeke uzithanda uzilaphe ngomuthi ifuna umthandazo but ifuna ukuthi nawe manje uphiwe yabona ngoba if ungaphiwa ngizogaina nawe izofika ebusuku yayibona and then bese ke sokuba yile lokhuza ithwalo lezi ezabantu abamnyama ezihethe zemikhovu umntwana khona if imthathile lento ifulele nomuntu othwele oqala uskin sakhe siyasha sibamnyama siyaqhunqa uyashintsha nje skinini sakhe uvele rush abe nephunga elibe elingaphili yabona abe umuntu oyehlayo emzimbeni yabona ehle emzimbeni noma lele akasaphuphi kahle sekaphuphilwana because uyena sobuhambile sokusele lento kuye sokuyisithunzi salento noma umbheke ushawa uvalo because ekahamba nalesithunzi salento then umbona ngaleyo ndlela so umuntu ozokwazi ukuthi amlaphe umuntu okwazi ukuthwalisa because umuntu ongathwalisa ngeke azamlaphe because lelwane ezinamakhodi
Uyabona ziyavusa ziyazi ukuthi zivuswa kanjani. If angeza kimi athi ngimlapha angeke ngikhona ukumlapha because kunalento manje iphilayo kuye engangi-overpower kwamina. So kumele azathola umuntu oyivusayo lento azokwazi ukuthi mekayilalela noma azama ukuyiprofita ukuthi yisihlobo sini sesilwane lesi yavuswa kanjani lento angayibulala kanjani then angakhona ukuthi amsize. And mangabe ukhona kulelo khaya lo wesatanism ohlushwa isatanism nalo wesilwane imali yaphela endlini ihlala inhlupheko. Anibi right nonke ifinance iyaphela phela ukudla kuphela imali kuphela yonke into because ngoba sokunale mimoya lephilayo. Hayi sensitive indaba enokuthwala akusukudlala affected ngokuthwala. Abantu mkhulu bafuna imali abantu bafuna imali mkhulu kakhulu so abantu unembeza usekho. Yabona unembeza usekho engako ngisajabula if kukhona abantu abasakwazi ukuthandaza yabona abasakwazi ucela ngoba lento ongayibeka kanje njengoba ngithe mina emhlabeni izinto zithu ake sithi unginika ama phone number akho ne monginika ama phone number akho ngithi ayi10 bese ke ngimisa inamba e1 bengimisa inamba e1 mhlambe ku9 ngifaka u6 yabona ngifaka u6 mengikufonela angeke ngivale angithi voicemail but izoringa iringa kuphi komunye umuntu loyo muntu uzoyi-answer yabona so nala emhlabeni whatever yenza ukuthi kumele ube careful yabona ungamisi step once wamisa step esi1 uyagcina manje sosabela kumoya obumnyama yabona ingakho ngeke ngithi abantu bheka isisekelo sakho oqala ukuthi ume kwesiphi isisekelo yabona because if uzongena phezu kwenkonzo noma uzongena phezu kokukhuleka noma phezu kwebandla but wena usafuna ukubheka izinto usahehwa izinto zomhlaba so kulula ukuthi lento ihambe bese kusiya recruit yabona because ilokhuza imimoya lemkhulu mezokurecruiter ifunda umqondo wakho ukhumbule ukuthi usathana kanamandla kodwa unamaqhinga yabona usathana ukunqoba ngamaqhinga usathana ufuna lento lewe uza nalento oyifunayo yabona so if thasi sethi nali bandla uyalivusa kunabantu abancane abafew wena usafuna ukuhlala kumadabo store ufuna usabheka into zomhlaba isisekelo sakho asikho la kuNkulunkulu noma sikho la ebandleni wena usabheka ukuthi ufuna ukuzuza impilo yakho and then ukuzongena ikhole kuwe uthi hayi mandoda thina singaxhasa ukuthi ibandla lakho likhule yabona singakunikeza 1 or 2 singakusponsor la nala because sebabonile ukuthi ufunani sebakufundile umqondo once wa accept le nto wangena so ngene kupsozithengisile so ngene lapho musophakathi lapho then khani sozonikeza umthetho ukuthi no ndoda manje la sesiphila kanje into sokumele uyenze sokile nale khohlwa ile iyakulambisa lento yakuhluphekisa nayo imali then ugcina umuntu usekayangena ngosongenile akusekho lula ukuthi uphume so if isekelo sakho unganaso then uzongena emoyeni obumnyama so abantu abahluleka ini ukulinda yabona abana patient ngeimpilo zabo abantu bafuna izinto ezisheshayo yabona abantu sebabheka abanye abantu bafuna ukuachieve ngabanye abantu sebako competition kanti impilo yakho uNkulunkulu ihlelile ukuthi ngesikhathi esisosi zokunika zonke izinto oyifuna but ngoba usakhula yabona linda kancane wena ngoba sobheke manje umngane wakho ukuthi kubo ba rich banane sofuna ucover your pace uyicover in a wrong way yabona ingako nama 2K ama 2K into eyenza ukuthi nakhona ngasheshe balutheka umuntu uyabheka ukuthi hayi le khaya akunamoto ubaba senext door gibela imoto so nami ngiyayifuna lempilo yayibona nami ngiyafuna ukuzithola ukugibela imoto so then mase sekayafika ke umuntu onalenda afika amzuze ngemali yabona kugcina sekamnikeza zonke lezi zinto I think isithatha isibeke endabeni yesicitho as well uthe kuneyithwalo ezabantu abamnyama would you say ukuthi isicitho siyisithwalo naso ilokhuza isichitho isichitho akusisithwala ukuthi isichitho imithi yamoshayo ukuthi if ngizokufaka isichitho ngisuke ngimosha yonke into ukuthi ungabi na next ukuthi if uthole ama deal noma uthole ama gig umuntu agcina ukukhuluma nawe kodwa angalandeleli yabona ukuthi whatever yenza ukuthi imoshakala isichitho futhi sometimes kunekhaphuli bashadile labantu ba right bese kusuka umuntu onomona afika abachithe ngomuthi yabona umuthi lakho umuthi wabumnyama oyenza izinto zobumnyama ukuthi whatever yenza nasemsebenzini khona abantu abachithwa ngeichitho uthola ukuthi umuntu usibeka sebenza kahle agcina xabana nabelungu angazi namabhozi ukuthi kwenze njani kanti khona la emsebenzini umfakela isichitho sokuthi aphume yabona ukuthi aphume isichitho nje sochitha izinto zakho nje ezinhle there are many lies behind isichitho maybe
ukusibeka la kusicitho ukuthi sitholakala kanjani as much explainile ukuthi ukuthwala abantu banokuthwala nge-sexual transmission. So lokhu sicitho kungena kanjani khona? Isichitho mkhulu sijulile. Sikhandwa ngezinto ezijulile isichitho. Okay. Sikhanda ngezinto ezijulile yebo imithi ngiyayibona. Ngoba nendle yomuntu. Athi manje ngizama ukuhlonipha indle yomuntu, amasimba omuntu. Okay. Ayasikhanda isichitho yahlanganiswa nemithi because lento is nelokhuza negazi labantu besifazane bebafika insukwini zabo bayayithatha lezi zinto behlanganise nemithi asikhanda isichitho. Isichitho sikhandwa ngendlela eziningi ngoba lento phela kumele ukuthi mongena phakathi kwabantu unyanyeke. Akumelanga ukusiseke sokusebenza indle So obvious igazi labantu besifazane hayi. Obvious. Mongena uzonyanyeka vele yabona. Uzodinwa nawe abazali bakho nalomuntu ngoba uthi na uzothimeka kubona alokhuze kabi. And kokunye futhi bayakwazi ukuthi bathathe insila yakho. Okay. Ngaba iskipa ngaba impahla yakho yangaphansi. Afika isebenza ayigubhele ethuneni. Ayifake ethuneni thizena ngithi imivuka lento lekuvuka isipoko kwamanje sesiza kabi ngesichitho ingakho mesokhulekela ubuntu sithi no kunempahla eyakhe so eyagujwe endaweni so eyalahleka yabona mhlawumbe iskipa sakhe siso uthi yebo sithi leso skipa sasetshenzwa wafaka isichitho ngaso leso skipa ukuthi into zakho zingalungi so senziwa ngendlela eziningi ejulile nokuskipa futhi ukuskipa kona kulula if uthola umuntu ongakwazi ukuthi akuhlanganisela amakhambi akufuthise akugeze so sikhishwa ngamakhamba sikhishwa ngumthandazo angeke ngoba singene ngomuthi singene into engene ngomuthi uyilapha ngomuthi into engene ngumthandazo lapha ngumthandazo into njengaleyo angithi lento ifana nokuthi if umthakathi akuthakatha ukuthakatha ebank angithi ukuthakatha emathuneni akini meka kuthakatha emathuneni akini noma kuthakatha ngensila yakho bese ke kuvaleka imali angithi uthi mosofika kithi mesigeza sigeza wena sigeza ibank account yakho kodwa sigeza wena kodwa mesigeza wena inhlanhla yakhe imali ibuye yayibona leyo into enjengala kusho ukuthi la ngiyakhona ukuthi imali imali spiritual angithi imali akusiyilokhuza akusila amaphepha esiwabona ebank angithi lamaphepha esiwabona ebank amaphepha imali inamba. Okay. Yabona imali spiritual imali iza kuwe ngengani ngokwespirit because imali ispiritual that is why if uzofakwa isichitho wena once wabhekwa kwadeda ama spirit akuwe la waza ngokukhanya kuvaleka imali so ipurpose ukuthi umuntu akufaka isichitho usuka ufuna ukuhluphekisa because uyazi ukuthi mekathatha insila yakho wayenzani lapha na wayenzani imali vela ngeke uthole nomsebenzi angeke uthole up until uthola umuntu ozokwazi ukugeza kuyisela ama spirit akho okukhanya kuwe so that imali izokwazi ukuthi ibuye. Yes into so isichitho nesithwala isiphe ngathi is dangerous kakhulu. Zonke ziyafana imoya yobumnyama njengoba bengishilo eqaleni ukuthi imoya yobumnyama khona ubumnyama khona ukhanya angithi ngoba umuntu ophatha isichitho ufana njengomthakathi nomuntu othwele kimi ngimregada as umuntu owumthakathi umuntu ongasana nembeza yabona because lento yokuthwala wena mkhulu khona lento yokuthwala ngedlozi khona lento okuthwala ngomngane wakho njengothi ngithi umngane wami ngithwale ngenhlanhla yakho wena ungazi yabona so khona into yokuthwala ukuthi uthwala ngobulili bakho angithi that izozothola abanye abantu manje sebayashintsha sekwamagay khona ama after 9 angithi ama after 9 uyazi ukuthi utheme kafike enyangeni lento yathi alright ke ndoda nayi lento woza mina ngingene emuva indlela oyithatha ngayo isithwalo nawe kuze lesithwalo sisebenze kumele ngingene emuva nenyanga ziyangenana emuva kurafu namhlanje mkhulu mufuna imali angithi sacrifice hayi mina ngithi mebuye lo thwelo ongena kanti naye ukusithola emuva naye nabo nabayothwala abosifuna leso sithwalo uyokuthatha kufake erumini elimnyama bese kathi indoda ke woza ke manje bheka lengene emuva yabona ozinemali kanti lezi kanti sidungisisiwe na angithi usukufida lento usukufida lento le ephilayo lephila ukuthi le muntu ungena ngapha emuva omunye bathi mele
ufuna abafana abancane yabona ufuna abafana abancane lokulala nabafana abancane nje iminto alokalala nabafana abancane abangena emuva nabamngena emuva imali yakhe iyangena so le day engasayenzi lento sokubhlungu then imali yami so lento ebese ifike bashaya ingothi mayisayenzeka ngaphandle uyajabula ngithi imali yangena so mesenzeka kuye manje emndenini wakhe abantwana mase bavuka hayi mkhuba kunento engilalayo kunento engilalayo nomfazi oyidunisisa kwasani le shaya kwasani ngena noma kuphi yayibona le ayishaya kwasani shaya kwasani so angithi lapha kwisimo sobumnyama wena khetha lento ihamba ngani nge-exchange i-give and give yabona siphathi into kaNkulunkulu ihamba straight isiphiwo sakho so lento yelokhuza yobumnyama ufuna wena ukuba nemillion nge2 months so mufuna ukwenza ukuba nemillion nge2 months which is possible ukuthi ungaba nemillion nge2 months but ngizokwenzela ukuthi ube nemillion nge2 months but kumele ubhekele uthathe lento uthathe usiko lalento yayibona elugcina isiko lalento yilento ezoyenza ukuthi manje uthola imali yabona nge2 months and into abantu abangayi-understand ukuthi lapha kweyithwalo ukuthi inyanga sikhuluma iqiniso angeke zilikhuluma iqiniso zilikhuluma mosofikile usisikhathi noma angeke bakutshela yonke into abazokutshela sosenkingeni but awulandelanga umthetho awulandelanga ukuthi ingako lento iso abazi vele ukuthi uhamba ikujikele ngelinye la uhamba ukudunisisa izohamba ikujikele ngelinye la lento inje mkhulu uma umuntu afikile ne azothwala uNkulunkulu nabakini bakuphile ukuphila bakubusisa ngezinto kumele uyithole la emhlabeni so uma ulandele lento pheke kwesithwalo ukhumbule ukuthi asikho isilwane singene ebank ayikho into embi engene ebank if lento ilanda inhlanhla yakho ngenkani pheke kwamadlozi akini ngenkani yayibona ibuyisa lenhlanhla yakho uyidle wena manje uyiphela ingaka uzothola ukuthi ithi mase iphelile lenhlanhla yakho bese kubafuna udadweni sebalanda inhlanhla kadadweni sebalanda inhlanhla kamfowenu isuke ithatha vele inhlanhla zenu yabona ukuthi zize cause ayikho imiracle yokuthi imali izoyehla ezulwini ayehla ezulwini imali kunala ivela khona izinto njengale sure bafowethu be careful lapho niyabona ukuthi idunisisa kasani so please before uyilanda lento ucabangela izingane zakho at least you might be able ukudunusa but nase kudunusa izingane manje enye into manje mina beyithe ukuthi ukudunusa umuntu othwele kuphela kanti nezingane ziyadunusa endlini bafowethu asiyekeleni asiyekeleni bafowethu angeke sizodunisisa izingane ezi-innocent ezingenazi icala i-right uma sadunisisa wena le ndlini obumnyama ubuye usicinele la but uma sayidunisisa nezingane manje ayisekuyinkinga manje nabo abantu sebadunusana sesontweni akusiyisithwalo nje lesi angithi ake sithi wena mkhulu pheke kwenkonzo upastor uhambile waya le so kudependa ukuthi lento ithathe kanjani if uyithathe ngalendlela ukuthi naye interesting lento ishaya ngenzana nota vele la ngaphandle mkhulu esingayikhulumi yabona kunezimfihlo ezinye noma umuntu umbheke ubona there is no way lento ibele yadunusa phambi kwebandla leya ithwalo mkhulu lezinto lezi ithwalo kusuke kuyimimoya lo muntu usukadra kuya ama spirit lawa walandila kuhuye inguthi huye normal because umuntu onormal angeke azayenza itholethi beyikhona angeke azayenza into elokhuza kunento emdrakile wayenza yonke leyo nto and kwenzeka ukuthi upastor noma umfundisi uhambile naye bambhekisa le angithi bangena emuva yabona so uzozwa la inkonzweni kuthiwa kunompastor olala nabafana ulala nabantwana abancane lo ngikhuluma ngaye babunhlapha umdunisise phakathi esontweni wamshayisa istyle esingasazi helicopter noma yini leya but ngibone sebemdunisile lapha esontweni lo egqoke njengawe so lo kulenkonzo le ngaphandle kwelokhuza hayi labo amanyala nje amanyala abantwana nje abancane abenza amanyala nje into zabo uganga nje kwabantwana ngoke njengawo noyithunya muzi naye labantu labaya befaka iblue nekukhanya kumhlophe kanti amanyala kanjani manje laba abantwana labo mkhulu kuyosontweni kulela sonto le hayi abantwana bebakhanga labo
abantwana bebaganga ukuthi Sithokalo nje siyaba kumele ukuthi ngisho bafunde. ukuthi ngibona ufaka into emhlophe njengawe ufake naye uneyithunywa naye basisi kumele bakhuzwe. Angithi wena Khehla kunento eso. Inkonzo if uzomisa inkonzo ngeyimiso zakho ozilandile la ozilande khona ibandla lizokhula abantu bangene but iproblem izoba yi-one abazalwane bazoyenza izinto eziphuma endleleni angithi cause ukhumbule kunama spirit angekho right athi adinga ukufidwa yayibona lento ama spirit adinga ukufita cause ngoba kunemimoya engekho right cause kungasiyini amandla kaNkuluNkulu noma isibusiso sakaNkuluNkulu yabona if kuamandla bomnyama vele izinto ezirong zizoyenzakala no asibonge baba Nhlapho because of time ngithi nangibheka isikhathi sami manje sesiyalwa nathi I just want you to give i-advice kwabantu let's say who are willing ukuthwala because abantu bayangifonela nami bayangifonela abantu bathi hey ndoda awazi umuntu othwalisa naye angazi ngoba ngini invite nizokhuluma ngezithwalo sebecabanga ukuthi nami maybe khona la ngine information ngiligwala lokugcina ke mina ngigwala lokugcina ngisaba kwasithunywa nje so maybe to give i-advice kulabantu laba who want to ukuthwala yini ongayisho kubo into engayisho mkhulu ukuthi abantu abangalawulwa indlala umuntu akangabhekisisa ukuthi ulambile olanda into ezomxhaka kusasa cause uma ubheka manje la emhlabeni kunamajela ngithi kunomthetho okhona so amajela agcwele kunabantu abaphula umthetho uyabona so nalezi zinto ezeyithwalo zinomthetho and angeke umele umthetho for impilo yakho yonke khona la uzophula khona umthetho nawo bese ke lento seyakujikela yabona kunabantu abazoya abahamba bayothwala ngoba balambile ithi imali mesengena athi hayi mina ngisakhoni lento la ngisakhoni uyibekezela because mohambile wayithatha lento soshintsha impilo yakho awusaphila impilo yakho soyiphila impilo yomunye umuntu yayibona so into engayisho kubantu ukuthi mina kulawo khona kule mali nyane okhona sebenzela phezu kwayo ayikho into engeke iziphele emhlabeni kuhlupheka kuzophela impilo yakho ikhanya ibe right kunokuthi uyolanda into uzogqilaza abantwana ngoba lento eyilandayo imoya futhi ozoshiya ikhe njengoba namhlanje esiphile esizweni sekhesi isikhesi le ebuya koba bomkhulu bethu abahamba bayolanda izithwalo namhlanje ingane zabantu kunemizi engasavuki uyabona usho ukuthi umkhulu wakhona wahamba wayolanda into lento seyila seyigqilaza wonke umuntu la ekhaya isaphumi manje nathi asingayi kuma mistake omkhulu bethu thina sizame manje ukulungisa indaba zezithwalo angishayi inyanga ezithwalisayo kodwa ngibheka abantu ukuthi no ngoba angeke uthwalo sabe igondwane ngokuqala angeke uyothwala usabe inyoka yayibona leyo nto leyo so kumele usibheke qala ukuthi lento oya kuyo uzoyimela for isikhathi esingakanani ngoba lento izobuya idla abantwana kunemndeni namhlanje ngcwaba day to day bayangcwaba yilezi zinto lezi yayibona leyo so whatever into oyenzayo ngoba labantu bathi basebenzela abantwana babo yabona end of the day lento ibuyishaya nabantwana ngoba meseyiphilile abantwana sebaphenduka imkhovu la ekhaya sebaphenduka ini la ekhaya and mosuyilandile lento washona wena ubani manje sekazoyinaka lento ngoba labantu abayazi into abazoyenza idla izohloka yonke into because umuntu othwele iwealth yakhona ibuyele emuva noma ngaba nemoto leyo muntu angeke uyivusa imali angeke iphinde ibe khona so siqalekise ekhaya so engizocela ukuthi ngathi abantu bangabheka qala phezu kwempilo zabo ngoba futhi nale yokuthwala mkhulu kuyirisk yabona inhlanhla ngizothini irisk ungaya kumuntu athi uyathwala kudla 100,000 angakuniki next khona abantu ababanika ama briefcase empty yabona athi umuntu ngibhadala 150,000 lo muntu sekavala ifoni mokuvula ibriefcase empty omunye unikeza iswele igone li-empty omunye unikeza into engekho because lo muntu bekafuna imali yayibona leyo so kuyirisk yona lento ibuye futhi ibashaye yabona ngathi mina ngathi bangalinda nje kancane ukuthi babheke impilo zabo babheke isekelo balungise imsamo semakubo bayibheke ukuthi njengoba phila kubaba sekhaya noma kumama noma kuabazali abake babheke labamise khona labayenze khona amaphutha abalungise amaphutha ukuze abantwana babo baqhubeke baye phambili sure baba Nhlapho asivale kanjalo bafowethu ziningi indlela ezibukazi izinhle emehlweni wabantu but ukupheza kwazo ukufa we really appreciate you baba Nhlapho ukuthi ufike uzohlala nathi uzosifundisa namhlanje endabeni yezithwalo nayo yonke lento nokudunusa yonke lento lesibonge kakhulu baba Nhlapho babukeli bethu let make sure we subscribe the more you subscribe is the more see later ama guests is the more we come with a boom content so please bafowethu let's subscribe we are on our way
to 50K subscribers. And as well, let's also make sure na private school, if you want to join a private school from grade 9 to grade 12. So please, it's a Pine Town. Let's make sure we join and register my registration. And also there's our sister here with Wi-Fi. If you want a fiber Wi-Fi, something like that, please make sure now my details on the screen. And as well, if you want to create a channel, let's make sure you reach out. If you want your channel pipe lakho uthi libe nesithombe sakho, any surprise that you want to do kulo January kulo December siyaku surprise, you can contact usister la. And as well, if you wanna do any videograph, if you wanna do music video, I'm inviting special to this one. If you want to do a music video, any place, any location, make sure you reach out to me personally, Gifted Media TV. We are going to make sure services iyafika. And as well, if you want to be our guest, make sure you contact us on WhatsApp and hear story sako. We are available and we are willing to make you a guest yethu. Ngiyacela bafethu asiphindeni sihlanganeni kwe episode elandelayo. Amen.